turi hano kubera imfashanyo twaronse yavuye ku bana baba abavyeyi bose bo bayibona bari hano baraye ku ijoro kubera gutekereza ko abavyeyi babo bari imfashanyo ibyo tufite none ni 11,800 ariko nibindi biriho tuzabigabura nyuma twagerageje kubikwiza hose ariko uyu munsi turi ku kabingo ibyo twazanye kuko ariho twasanze hari umubare urenze tuhaye imfashanyo y'ibihumbi 4 mu mihana itandukanye bo bonyine twaremye amakomite yo kuzigabura ku bantu cyangwa se kuzitanga mu buryo bazobona bukwiriye bogura ibiryo bokora iki twaremye amakomite azazigabura neza. Dushimiye abana bacu kuba bakiriho kandi baradutabaye bakamenya ibyatubayeho kandi bakaza bakadufasha. None icyo turifuza amahoro mu gihugu, baduheshe amahoro, badufashe, batwunganire, badutere inkunga z'amahoro. Na za mure zarahiye titwari tugihura, amaboko yacu yari yarashize, ariko za mure twari dufite zose zarahiye. None ubu twicaye tudahaye turya ibigori ntituzobirya ubuziramure, ariko mwadukora